gauza guztiak entzun. Ikusi eta ikasi. Ez azan gero inoiz aukerarik ez duzula izan. Heldu, ondo heldu. Ez galdu bidean, inoiz berriz ez duzun edukiko gauzak. Ikusi eta ikasi, eta ondo entzun. Hobeto heldu, hobeto heldu. Ikusi eta ikasi, eta ondo entzun. Hobeto heldu, hobeto heldu. Ikusi, ikasi, entzun, heldu. Ikusi eta ikasi, eta ondo entzun. Hobeto heldu. Ikusi eta ikasi. Zen. Kasu! Egin dut ibidaldi bat Baionan. Eta horrein ezartzen dut... Bikain? Hala, asimodut kazetari berri bat. Bai? Euskal Jatorria dituena. Torontoan bizitzen da. Bikain? Konfinuarekin bukatu zen Torontoan. Ados? Londresen bizitzen da. Eta itzultzen da bizitzen Euskal Herri dator. Bikain. Eta noiz da igandeko aipatu zen? Hordan, elduden igandean badut buber.net. Ados? Webgunea. Ados. Fabatu, gero gozolo hauza Eusko Xalea Italia ibatzeko. Ados? Eta gero ostik hortik ateratzeko da Alexandro Igaliz. Ados? Cancunetik. Bikain. Eta gero eldu dena. Ados? Gero ostik, hainuk egin zabait. Ados, bi asteren buruan, justu jakiteko ean aste buruntan zen do bestan. Nahizetut gometatu Besta hobitio, bikain. Joseba Etxarri ere. Hala. Ikusi dut hor arretxoe kamurekin. Polita zen, ongi zen. Bai, ongi zen. Kusuzu, argitatu da argazkia gero? Bai. Bada bat nuen argitzu. Ez dakit zer gaitiko da diakide. Ez, zeta egin duen belek telefonoa ekidan. Ados, eta itzuli dut telefona. Eta itzuli dute, just hartu dut horretan, diaspora edo zei zen zutan. Bai, ongi zen, bikain zen. Hala. Bambi zen untan. Zule bai, adio bai. Eta buruarekin kale zeri eta buruarekin kale zeri Il y a Christian et Charlie là-bas, j'ai vu. Oui, voilà, parce que j'étais dans les bouchons et Ah, ils sont là. on est allé la récupérer. D'accord. J'ai la côte, hein. Apparemment. Comment ça va? On fait le prendre. Ils m'ont dit, ils m'ont pris l'enveloppe. Ça, c'est pas.
comprimé du mercredi à 2 fois un quart d'heure de condition. Poison you can think of, and I'm underneath the streetlight, but the light of joy I know is scared beyond belief, way down in the shadow. Je l'ai pas mis aujourd'hui. Trop chaud. Attends. Fais un petit bonjour à la caméra. Fais un petit bonjour à la caméra, ça filme. On m'a demandé depuis San Francisco de faire un film ici, les rues de Bayonne. Donc j'ai mis sur le vélo, je filme. Ouais, ouais. Dimanche, j'ai fait ma conférence, c'était sur les réseaux sociaux. On a Lou au Mexique, Cancun au Mexique et Buenos Aires. Et le logo qu'on a, 4 égale 1. On est fait dans le 4 plus 3, mais... Non, ça c'est mon assaut, ça. C'est ça. Ah ouais. Voilà. Pour vous servir. Non. Ça fait 20 ans que je travaille avec tous les Basques expatriés dans le monde en fait. You must learn this lesson fast and learn it well. This ain't no upwardly mobile freeway. Mais bon voilà. Bon, vous avez compris, et 4 plus 3, rue d'Espagne, top top. Ah bon? Ça va, coquillage et tout ça, c'est... À bientôt.
wasn't you who put yourself in all